Manipur da thokliba irang asida Prime Minister Narendra Modi na Akanba Mityeng Changgadabani Amadi Chief Minister Nongthombam Biren Pham Thadoku haiba demanda INDIA Bloc ki luchingba kayana ngasi Delhi ki Jantar Mantar da Khongjang Changsinkhre Khongjang aduga mari leina Congress ki MP Zeram Rameshna hai Prime Minister na Manipur da thokliba irang asigi matangda wafam ama fawba phongdoktana tumina leisiliba asi laibak thibani Prime Minister na irang asigi matangda wa nganggadabani haibasi India Alliance ki dimani malengi tongan ba mafam singda chatpak ngamliba Prime Minister Narendra Modi na tha taranipan helaba irang asina sokhalaba Manipur da ngasi fawba chatriba si karigino irang asi Manipur ki Chief Minister na su losinba ngamdrei maramaduna Chief Minister masa pham thadokna chumba khongthang oigani nakal amarom da Prime Minister na tumina lesin bagi mahud Manipur da chatuna miyam na thengnariba khudong chadaba sing ase khangdoktuna irang asige waroisen purakna bakhona biu haina su mahang makhatana phongdokhi khongjang aduda saruk yakiba CPI gi luchingba di Rajana hai Nation First haina Prime Minister amasung BJP na hanjin lauriba adugi wahan thok karino Manipur da thokliba irang asigi matangda Prime Minister na wafam amata phongdoktuna leiriba ase Manipur asi India gi saruk aman natabra Manipur da thokliba irang asigi matangda parliamentary debate chathadanaba lengaka sina honaduna leiriba asina karigino irang asina maram oiraga Manipur ki miyam na waduna lakliba asi kuiraklabani adubu irang asigi waroisin ama purakpagi mami tadabana Manipur ki Chief Minister Pham Thadokadabani haina mahakna demand tawkhi जो लोग पीड़ित हैं मणिपुर में उनकी दर्द और पीड़ा देखी नहीं जा रही है महसूस करते दिल्ली कोई नहीं महसूस कर सकता अगर आप मणिपुर के अंदर नहीं हो मांग कर रहे हैं सभी पार्टी कि प्रधानमंत्री दुनिया भर घूमते हैं देश देश का भ्रमण करते हैं पर 18 महीने हो गए वो अभी मणिपुर नहीं गए मुख्यमंत्री बिल्कुल नाकाम हुए हैं शांत वापस लाने में और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाए तुरंत इस्तीफा लिया जाए और एक ऐसी सरकार बने जो संवेदनशील सरकार हो जो सशक्त सरकार हो और जनता की पीड़ा 400 से भी अधिक लोग मारे गए हैं 60,000 लोग से भी ज्यादा रिलीफ कैंप में जो विस्थापित हुए हैं वो रिलीफ कैंप में है पर सबसे बड़ी मांग है प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें और प्रधानमंत्री जाएं दुनिया भर घूम रहे हैं विश्व गुरु बनना चाहते हैं पर मणिपुर की दर्द और पीड़ा को महसूस कीजिए मणिपुर जाइए 1-2 दिन वहां रुकिए ये जनता की मांग है ये पार्टियों की मांग नहीं है हम जनता की मांग पार्टियों के द्वारा उठाया जा रहा है Whether Manipur is part of nation or not, why Prime Minister is not uttering on Manipur, why the government is not agreeing for a debate in Parliament on Manipur. Manipur continues to be in turmoil. Violence continues. People are passing through sufferings, hardships, but no political solution. That Chief Minister must step down. That is our demand. He has to step down. Now they have reimposed the Armed Forces Special Power Act. Those act should be withdrawn. Already people fought and forced government to withdraw Armed Forces Special Power Act. Now again this government has reimposed. We condemn that. And Mr. Prime Minister has not visited Manipur. And he has time to visit all over the world. We have no objection. Let him go to any country. But he must visit Manipur. He must listen to the people of Manipur. He must engage with political parties and stakeholders in Manipur. And in order to find a solution to the crisis and to restore peace and normalcy in Manipur.